Lah kasesat di pegah api mantong kabila ke hanu baju. Nyo tugah kah kujo. 100 juta menyo ke tempoh Malik Mahmud. 100 juta menyo ke tem timbak Malik Mahmud dan 50 juta menyo ke tem timbak Mzakir Manaf. Kah ampun desa ngon masyarakat Aceh. Menyohan ke tem berarti kuboh-boh kah kalinya 1 juta 200 kuyu ba urang metung ba tak ke. Baik ke kah hana. Tapi kah han ku pubut ile Imran Patih. Han ku pubut bah menang. Kubiarkan kah? Kah sanyo kubiarkan lilun Imran Pasir? Kah akan dipoh li bangsa Aceh yang diwo di Malaysia? Karena kakak peranu bajing bangsa Aceh 7 boh keturunan. Kapegah lon kabeh ku pekafe bangsa Aceh. Lon mengaku yang lon pekafe contoh-contoh lagi kah Imran Pasir laknat dilah yang bajing. Lagi kah yang lon pekafe? Hana lon pekafe umat Islam yang taat kepada Allah. Gohlom pernah lon pekafe umat Islam yang dong atuha. Yang perte kaum jahanam lagi kah Imran Pasir anu bajing. Pu handap kafe nek ke kedang awak diok li Belanda jamun anu bajing. Maka jino kabila pengkhianat likah ante pika ilat natilah. Anu bajing. Taraya haba ke ngona bu laut matang geti ba punyo ke. Mata-mata ke timang balik. Yang menyai geti lah bu laut ke kan? Yang mata saruk yang timang kelai balik anu bajing. Anu bajing mita peng thak YouTube mita viral sebut nan nabusi. Kak pegah lon ku cua video kah lon ku cok foto kah berdasarkah hai anu bajing. Hai anu bajing Imran Pasir laknat tilah anu bajing ia boh kafe berdasarkan kah hai anu bajing. Kah yang hun kelon hai anu bajing kapos bak grup siasan saleh. Bak grup siasan saleh kah kayak mita nan hai anu bajing kayak mita viral. Ku sebut nankah ku pegak video ka viral gino hai binatang han sotri mata saruk lagi kah anu bajing. Kapreh saboh masanya kah ka kujuk but. Ka kujuk but ke kah uronyo menyohana ka tem timbak Malik Mahmud berarti atau sim Mzakir Manaf 1.200 berarti nyong kah naurung tung Imran Pasir laknat tilah. Kah awak dilindung, awak kami lindung bak Kapolres kah anu bajing. Kah awak kami lindung bak bin anu bajing. Kah awak kami lindung bak pengkhianat anu bajing. Kah kon gam Imran Pasir. Baik ke angke dro ke kah gam anu bajing. Nyo video nyo sengaja lun khusus ke kah saboh lun bertebit. Karena kamu raja lela kah anu bajing. Persona yang kaluh ketebar fitnah memacam-macam telon toh bukti anu bajing nyo ka pegah lun ka gelaknat lom li Allah. Toh bukti jika pelemah dia. Jika pelemah dia anu bajing toh bukti lun ka gelaknat li Allah. Kon tekabo ku bak ku pegah, kon dusta ku bak ku pegah. Semakin jernih ia wajah lun. Semakin jernih ia wajah lun. Ku je pegah dro aku mentong. Mentong jernih ia wajah aku. Putih antek Yahudi yang benci kelon, yang putih pembela kezaliman pegah lun kagelaknat. Nyata gure ke bertubi-tubi kagelaknat. Nah sadar ke? Nah sadar? Nah sadar? Limong boh lun mohon doa ba Allah. Hana dekabo lun pegah. Hana dekabo. Kenyataan kepada oleh Allah. Pulau. Pulau lun pegah. Putih kaum jahanam putih Islam munafik yang doa mohon doa kelun. Pajang kekabulkan oleh Allah. Pusuci tu boh le. Pusuci nawai tu le. Itikut ile boleh. Hai binatang palih. Baik wate ta pegah mak. Nyo Imran Pasir nak bajing. Nyobut kau kujuk ke kah. 100 juta oleh Malik Mahmud. 50 juta Mzakir Manaf. Menyohan katem berarti 1.200. Nyawang kah melayang sagai. Menyo tetim. Hana trip. Nyawang kah na urung jatung nyawang kah Imran Pasir. Kon hana ada kami lindung bak Kapolres bak berangkas sojut. Hana pu kaya minta lindung. Bang hana pu kaya melindung. Bangsa Aceh ditetot kah. Ditetot kah Imran Pasir baik kapke di kah kiban. Bukan jit menyomenan sedalam tuahnya ni cok video ti adnya. Kirim ke timuran mata saruk ke anu bajingnya. Ci anu bajing du. Anu bajing du gaduh mudahoh bawa pea nya Honda King bro nya tapoh nam gentong tau. Hanam gentong nya Honda King bro nya. Mang dia pegah ka busi awak kolek peng. Hana katupu mah ke pakiban pemakaian busi di sini anu bajing. Hana katupu dro ke. Dro ke tang katupu sawa busi ka peke kah sokah binatang. Alah agam mata saruk hai. Baik le ka kerja bawa pea baik le kalih lu bawa pea hai mata saruk hai anak bajing. Nyamban ka kedaliman ka tembila mentong. Berarti kah anak bajing ia boh bui kah. Anu kafe sang nek ke bijih kafe
Nek ke dasar di ong le Belanda je mung thang. Mahan naik ong di ong ma ke le Prabowo. Awai. Patut ke tengah sak ke pekong pindah hai nak bajung. Na di ong ma ke thang me kon ma ke di ong hai muran mata sarok. Nek ke di ong kadang awai le Belanda. Maka ko that tega ke pekong. Pengkhianat yang na dalam nanggro kapekong likah hai nak bajung. Ikah pun na keuntungan ke nak bajung. Ha? Kami ka ke aduh ka let bendahara yang tiraman pong yang pancuri lumongan ka. Ha? Gaduh ka let barakon nasi sonan. Sonan barakon awak lu temoy bendahara nyu kam gantung tiraman pong inu. Gaduh let nyan mita ku pipre ka nak bajung. Ka kirim nombor akon pheng keno wak lun. Ka kirim nombor akon pheng keno wak lun. Nak pertamong peng ka nak bajung tapi dengan syarat berketung di Malik Mahmud ataupun Tim Zakir Manaf. Yang dua dro antek nyan kaji wajib pabeh menyohan ka pabeh berarti wajib pabeh kah muran mata saruk kayu wolon ba ayu wolong menyonat tulung kreh tho pani manusia yang nak tulung kreh muka ka pegah haba rabu ka gampung obui kapiep lam thabe dega tha kapiep ka anu bajung 7 boh keturunan ke thang anu bajung ka Imran Pathe 7 boh keturunan ka thang anu bajung menyota cek kenang pane bijeh ka kaya putaban bijeh kah ngam bijeh ke ya. Bijeh ke muthaw. Bijeh kah na telo muthaw. Bahkan mbak video kah mengaku keturunan nek ke gayo. Oh kawajar. Kawajar ia lebung, ia boh bui. Kawajar. Nyoma hanakon ke gayo mandum. Menyo gayo yang betul-betul tulen gayo nyan betul-betul. Betul-betul asli Aceh. Nyu tulen gayo lagi si Imran. Pu gayo le lap mah. Kadang nek di Batak, kadang nek, kadang Jawa. Tinggal tegai di Aceh. Ya pejuang dro dengan bangsa Aceh. Alah, hai muran mata seru. Kah naruh dalam gam. Hanaruh bangkah yang naruh dalam gam. Nyan bangkah pi meninggal wate di grup lamon pu. Lon pu mendum hai muran mata seru. Pancuri kameng. Karop urung rob tabe. Kacu kameng masyarakat oni yang karop awak pin tabe lam. Awak pim tabe kacok kekah peng kacok kekah hanu bajung tabe ke pim nyamban nawai buat ke kon hana ku pu ke hanu bajung mata tharu geloh ia boh bui mama ke thang awak di ong li Prabowo jamun thang na di ong ma ke muri wajah kah meran gat na mehi that thong sebrono menan urung hi that jumoh kah meran nyan mata ke pekon nan mata tharu pakon mata seru ke pu di poh ton 2017 lewa lu papun pu di poh ton 13 nyan mata kah seru kenong poh kah han baik kak pegah mama ke hanu bajung ia boh bui bukan dia menyomenan jeda bah nyon ni jo tiap video kan bajung de ayan anu bajung nyan cikah na bulai nyo you like you subscribe yang kenyambut guys menyohan tepeng ke hanu bajung ka pegah pakai hemuran mata seru nak ku kirim peng bacut ke kema ke nek ke menyonek ke kamate nek ke kaku huruk balik kaku huruk kabi kablo pempers ke nek ke baik gaduh ka pajuh dah rum hanu bajung hai gaduh ka pu darah gapah kinong ke anu ke hanu bajung hai